Ja sam Marko Mlinković, dolazim iz Mostara. Izabran sam da sudjelujem kao član Gradske skupštine grada Mostara i veoma sam zadovoljan sa ovim svime do sada što je bilo ova 4 tjedna. Mislim da je ovo jedan novi početak prema kojem će se napokon moći čuti mišljenje građana grada Mostara i mi smo prvi u BiH koji smo pokrenuli ovu inicijativu i nadam se da će u buduće suradnja biti i dalje nastavljena između gradske vlasti i građana grada Mostara. Moje mišljenje o ovom projektu je da je ovo jako dobra stvar i sviđa mi se kako svi sudjelujemo i radimo skupa i želim poručiti svim mladim ljudima da bi trebali se uključiti u ovakve projekte i surađivati skupa. Projekat koji je dalo Vijeće Europe i po slučajnom uzorku izabralo nas kao vijećnike pohvaljujem. To je dobar projekat koji već u Europi živi i drago mi je da su shvatili da bez obzira na situaciju u kojoj se nalazi Mostar i Bosna i Hercegovina, da su prihvatili naš grad, prihvatili su možda iz milion razloga, jer i mi smo postali UNESCO grad i puno radimo. Kompletan sastav je toliko pogođen, toliko je to pametna bila anketa gdje se uključili od najmlađih pa do nas starijih. Poštivana je znači starosna, obrazovna i svaka ostala struktura. Pa ovako, ovo što smo prošli kroz ovih 6, znači skupština, oduševljena sam, zaista i znači kompletno svim nama, nisam stvarno nije očekivala ovako da ćemo svi biti ovako nekako angažovani, znači baš o temi koja je glavni znači predmet, a to je održavanje čistoće u gradu Mostaru. Moj dojam je izvrstan, mi smo iskazali svoje želje, grad kako bi htjeli da ga mi vidimo i šta ćemo ostaviti budućim generacijama i drago mi je da smo svi složili, skoro da svi isto mislimo, nije bilo nikakvih posebnih mišljenja, izdvojenih ili nešto, uglavnom jako pozitivno mišljenje.